Guys, pulang guys. Yuk kita pulang. Mau ke terminal naik bis Tayo guys. Ayo Dede naik. Bisa nggak Dede naik? Dede di depan tuh. Di depan. Gitu kan. Bisa. Yuk kita berangkat. Muatnya? Muat lah. Umat Nah gitu. Ya guys, kita berangkat guys. Kita mau ke terminal dulu. Banjir ya tadi pagi mah tuh. Guys, banjir guys. Sini rawan banjir guys.